turishima ariko okay hari benshi batishimye. Maroc ntabwo ikunzwe cyane muri iyi minsi, ariko Cote d'Ivoire yari ifite abafana benshi cyane, ndabitekereza rwose muri iri joro, kuko yari ifite match rikari nakubwiraga ko ari mbona ari 50-50 imbaraga za Cote d'Ivoire n'iza Equateur nabonaga bijya kungana, ariko equipe yaje kwimpoza equipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yabanjemo Yahya Fofana mwizamu, ifite Wilfried Singo na Emmanuel Agbadou umutima w'ubwugarizi, hanyuma Gela Doué mukuru wa Desire Doué kuri kabiri, hanyuma kandi na Gisle Konan ari kuri gatatu. Mbere y'umukino wambwiye ngo umaze kureba umukino w'Ubufaransa wakuye Senegal ku ikipe y'amahirwe muri Afrika wisimbuza Cote d'Ivoire, bajya kunganya imbaraga, ariko mbona Cote d'Ivoire ari equipe ya meshi kuzo kurusha Senegal. So barafite Frank Sim hagati mu kibuga ndetse na Seko Fofana ndetse n'umusore bita Bazuma Touré. Uyu Bazuma Touré ni umusore w'ikipe ya Hoffenheim mu Budage, ntabwo ari umukinnyi woroshye muri equipe y'igihugu, ntabwo afite izina rikomeye, ariko mukinnyi ukina muri Hoffenheim muri championnat y'Ubudage, myaka 20 umwana muto, myaka 20 yonyine, hari umukinnyi mwiza cyane. Hanyuma uruhande rumwe hari Yan Diomande, umukinnyi wa mbere uhanzwe maestro kabisa, bavuga ko ari Lamine Yamal noneho Afrika ubu ngubu, ni Lamine Yamal wa Afrika, imyaka 19 yonyine kabisa. Yan Diomande amaze gusinya muri Rock Nation cyane. Hanyuma rero Elie Vahi rutayizamu w'ikipe ya Nice mu Faransa, imyaka 23 nawe aracyari muto. Uyu bundi rutayizamu ikipe ya Frankfurt mu Budage, bamuguze muri Marseille ariko batijwe muri equipe ya Nice, ndetse na Nicolas Pepe, ubwo Pepe uruhande rumwe, Diomande urundi ruhande. Hanyuma Elie Vahi match ijya kuba ari kare yambaje ngo kuki Amad Diallo yabanje hanze. Nibyo no mikino yo kwimenyereza cyangwa se imikino ya friendlies, hari unabonye yamubanje hanze, bitamona ko uyu mwana yani Diomande kubera amacenga agira na Nicolas Pepe wagize season nziza cyane muri equipe ya Villarreal umusinia, birashoboka ko Amad ashobora kuzajya atanga ibisubizo avuye kuri bench. Ariko ndavuga ngo iyi match mu gihe ava kuri bench akiyempoza bishobora gutuma akura Nicolas Pepe mu kibuga. Kubera iki? Yani Diomande nubwo atera batsinze igitego, ariko yabaye man of the match, urabyumva? Yabaye man of the match ku myaka 19, uwo ntabwo ari mukure mu kibuga. Ariko niba Amad Diallo aza karangiza match akaba hatatavuye kuri bench, bashobora kuvanamo Pepe bagashyiraho Amad Diallo. Ikibazo gikomeye Pepe ko ari umukinnyi mukuru, mwe makinnyi y'abasiniya bari muri equipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire uyu munsi, kandi ntabwo utekereza ko igihe bamukura mu kibuga bishobora guteza ikibazo muri kampu y'uyu mutoza witwa Yahya Fofana, witwa Emerse Faye. Impamvu yabanje kubacisha bugufi, yafashe Pepe aramusiga muri Afcon, no guhamagarwa kwa Pepe yanditse, no guhamagarwa kwa Pepe, ariko Pepe yagiye kuri Instagram ashimira Nyagasani. Pepe ntabwo arameze neza, yazutse amaze kudahamagarwa muri Afcon. Urakoze cyane, icyo yamweretse ni kimwe, niba ukina ufite discipline ugomba kuba uhari uhamagarwa. Ni nabyo yakoze kuri uyu musore wa Manchester United, yamuteretse bench anagiyemo, ubona ko umwana agiyemo yitanga. Yego, uyu mutoza rega, umutoza atwaye Afcon, abakinnyi bagomba kumwumva. Umutoza afite Afcon cyane, ntabwo bagomba kumwana umusiniya bavuga ngo wenda ngo nta kintu aratwara. Yabahaye Afcon, ameze nka wa mutoza wa Algeria rwose, arya bamwitaga Belmadi, Jamel Belmadi. Ubona igihe yabaga atoza Algeria nubwo bagirimo abastari, yaremeza ko yatwaye igikombe cya Afurika. Uyu mutoza wa Maroc ntekereza ko wa Cote d'Ivoire, birukanye muri Maroc ejo, Walid Regragui yaza kuba hari agitoza Maroc, yakaba yubashywe, yagejeje equipe muri demi finale y'igikombe cy'isi. Ari ikindi byakongera ku gitinyiro cya Maroc bitandukanye nuko imeza akakanya. Hari icyo byari kongera ku kindi gitinyiro cyane. So hanyuma ni assist ya Wilfried Singo ku minota 90, urumva abana amanota yavuye kure, kuko equipe ya Equateur ni equipe ikomeye, narimo abakinnyi bazwi nka defense yabo, n'abakinnyi bazwi bakina i Burayi. William Pacho ni champion w'Uburayi, ari muri Paris Saint-Germain, myaka 24. Uyu Joel Rodonez umukinnyi ukomeye cyane, myaka 22 w'ikipe ya Club Brugge mu gihugu cy'Ubirigi. Hanyuma uyu Alan Franco akinira equipe ya Atletico Mineiro muri Brazil, ariko mediane irimo Moises Caicedo wa Chelsea, ntabwo ari equipe yoroshe, ari kumwe na n'uwitwa Pedro Vite ukinira equipe ya Pumas yo muri Mexique.
hanyuma rero impande ubwo Pierrot Hincapié yari yakinnye nk'umu wingback y'ubumoso ariko uyu mwana bita Diomande niwe yaryamishaga ku butaka kakana kamwumukije bikomeye kamucenze bitarabaho rwose. Hanyuma n'umusore bita John Yeboah ukinira ekipi ya Venice mu gihugu Venezia cyangwa se Venice mu gihugu cy'Ubutaliyani. Imbere bafite rutayizamu ya Enna Valencia wa Pachuca hageze arashaje. Enna Valencia agize imyaka 36. Gonzalo Plata akinira ekipi ya Flamengo muri Brazil ndetse na Alan Minda nawe n'umuhinga w'ikipe ya Atletico Mineiro yo mu gihugu cya Brazil. Ngibyo rero bravo ku mutoza Emery Sefaye, ekipe ya mbere y'umugabane wa Afurika yatsinze umukino mu gikombe cy'isi cyane kabisa. Na Isa twinjize mu indi match nayo yabaye niyo rwose yaje kuba abayindi match yashoje ni ya Sweden. Sweden ni ikipe y'igihugu ya Tunisia. kubera ikizi ikipe z'Abarabu uretse Maroc wenda twabonye na Brazil, Tunisia gutsindwa ibitego bitanu ko ari byinshi cyane kandi ejo bundi yaratsinzwe n'Ababiligi nanone mu mukino wa gishuti. hari igihe mu gice tuvuga uti umutoza arimo gutegura abakinnyi be ntarabona 11 ariko Sweden indi ku rwego rwatsinda ikipe izize irakomeye Sweden ikomeye ku rwego rwihise mfite abataka nabonye Alexander Isaac Victor Gyökeres irakomeye ariko yo kunyagira ntabwo bino normal gutsinda ibitego ntabwo bino normal ari France wenda wabyumva uvuga ngo yanyagiye kwirakomeye ari Ubudage wabyumva Espagne ariko Sweden agifite amazina normal irafite ariko nta nubwo ariko yuzuye ifite amazina ariko se angahe ushobora kumva ngo ifite rutayizamu ufite Gyökeres na Alexander Isaac ariko inyuma yabo hari indi Benjamin Negri akina muri ekipe ya Celtic, umusore w'umukinnyi wa hatari. Yasina yari umusore w'umuhanga cyane wakinnye neza cyane akina ekipe ya Brighton. Mwashota remereye uyu mupeti papa avuka muri Tunisia mama akavuka muri Maroc. Yanze no guserebera bamututse ku mbuga nkoranyambaga abanyatunisia barimo tubwira amazina yaho bakina. Yego ubwo iyo Mediane irimo Yasina yari akina kuri 6 muri Brighton. Nakana kakunda kumanura amasogisi cyane babana nyine baba Genzi kuko afite imyaka 22 yonyine. Muri iyo Mediane bari kumwe na Jasper Castrom no bita Jasper Castrom. Jasper Castrom akinira ekipe ya Udinese Calcio mu gihugu cy'Ubutaliyani ya 33 senior kabisa. Hanyuma rero impande zariho Gabriel Gudmundsson wa Leeds Bwongereza Premier League. urundi ruhande ruriho Alexander Bernardsson akinira ekipe ya Hostel Kiel muri Hostel Kiel yo mu gihugu cy'Ubudage Bundesliga mu cyiciro cya kabiri. Hanyuma Hostel Kiel mu cyiciro cya kabiri ahubwo yaramanutse yamanutse uyu mwaka nyine yaramanutse ubu ngubu yakiniye Bundesliga yarazamuka muri Bundesliga yite none inasubira yamanutse muri iyi sezo bari muri Bundesliga Hostel Kiel. Okay, hanyuma rero ubwo hakaza Isaac Hin, uyu ni umukinnyi wazamukiye muri Arsenal 1 ari gukina mu defense ukomeye cyane w'ikipe ya Atalanta ngo wa Atalanta yaka 27. Harimo we bita Gustave Larel Bierke akinira ekipe ya Sporting Braga yo mu gihugu cya Portugal ndetse na Victor Nilsson Lindelof wa Aston Villa n'umunyezamu Christopher Nordfeldt akinira ekipe ya Ike Atenzi yuse saa kinana ahubwo na ubwo nuwo uko aba umusore w'umunyarwanda yitwa Sahabo Saik nawe akinira. So urumva ne ekipe ifite amazina nyine nka barutayizamu babiri Isaac yanabaye man of the match na Gyökeres bakurasa barutayizamu beza Israel n'umukinnyi mwiza ariko ntabwo ari ekipe nyine yuzuye imyanya yose bavuga ngo ntabwo yuzuye waba uvuga ko yatwara rero match sinayibonye ariko natunguwe nuko Isaac yabonye n'amanota menshi Alexander mu kibuga. Wabonaga uyu mutoza wahoze muri Brighton ubatoza kandi hari yitwa nde na Graham Potter n'ubatoza ubona ko rwose amaze kubaka agasquad keza cyane afite first 11 bagenda nk'uyu musore w'amashoti kabisa njye namukunze cyane. Yasina yari oya no muri Brighton n'umukinnyi mwiza cyane kabisa umwe mu bakinnyi bagenderwaho muri la Mediane ya Brighton. Nanone Tunisia yacu Sabrina Mushi rwose ya BC rwose uribuka ko iyi Tunisia mu itsinda hashi muri za qualification zo gushaka itike y'igikombe cy'isi nicyo gihugu cyangije qualification kitarinjizwa igitego na kimwe kitarinjizwa
mu bihugu ndibuka ko banabonye itike bamaze gutsinda Equatorial Guinea, ariko mu bihugu byari bihagarariye Afurika byashobokaga ko bizabona itike mu bihugu bikomeye. Tunisia yasoje itsinda iyoboye itarinjizwa igitego. Bavuga bati nyamara iyi Tunisia nubwo yitwaye nawe muri CAN ariko ishobora gutanga challenge ikomeye mu gikombe cy'isi, cyane ko ifite defense nziza ntihinjizwe igitego, igaba yaduhagarika nibura yagera kure aho bitandukanye naho yageraga mu myaka ishize. Ubu rero byatunguranye ibitego 5-1. Ejo bundi twabibonyeho tubigarukaho turavuga tutira umukino wa gishuti bakwitegura bati abubirigi nabwo bumeze neza, nabwo ari babateye 5, ariko nibumbwira ngo umukino ufungura mwitsinda mwitegura biye bitanu mu ikipe y'Igihugu ya Tunisia abakinnyi bakina ye harimo umunyezamu wabo yitwa Abdelmohib Shamak. Uyu akinira ekipe ya Club Afrique iwabo muri Tunisia, ahanganye n'umuzamu ahanganye n'umunyezamu ukinira ekipe ya AEK Athens mu Bugereki. Nta difference n'irimo ariko. Hakaza myugariro Muntasar Tarbi yarazwi cyane muri Loria, urabyumva, kinye muri za Benevento ariko yakinye muri Esperance. Muntasar Tarbi yakinye muri Esperance, ntago ari muri Nice ahubwo. Oya ari muri Loria, ari muri Loria mu Faransa. Ari Muntasar Tarbi yakina muri Loria, yakina muri Loria ariko yakinye muri Esperance ava hajya muri za Turkiya. Urabyumva? Yego. Bafite bita Mohamed Amin Ben Hamida, mugabo w'imyaka 30 ukinira Esperance uyu munsi de Tunis. Urumva ne ikipe idakomeye nyine, ikipe y'Igihugu ya Maroc ya Tunisia nabikomeye cyane. Omar Rekik si nabwo anyuze muri Arsenal uyu mwana kinira Arsenal. Omar Rekik yitwa Maribor, yazamukiye muri Academy ya Arsenal Maribor muri Slovenia. Hakazo bita Yan Valeri Young Boys imyaka 27, ati uzi umupira mu abantu bamenye cyane muri Southampton yakinye bamenye muri Southampton ariko bakina muri Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday nabwo ari ekipe ikomeye. Urundi ruhande ruriho Ali Abdi ukinira ekipe ya Nice. Uyu mutipe akina system ya kangahe? 5-3-2 arugarira cyane, bazamwica arugarira akarasa bitanu, arugarisha abakinnyi 5 urumva iki kintu urugarira ugatsindwa 5 5-3-2 aba defenseur 5 umutoza arugarira agatsindwa 5 n'ubwoba Gyökeres Isaac ari bamuteye ubwoba. uzi umukinnyi ukomeye bafite uzwi ukina neza nyine ni umugabo w'imyaka 31 witwa Elias Shikri akinira ekipe ya Frankfurt, umukinnyi w'umuhanga cyane. Hannibal Mejbri oya ntago Hannibal, Elias Shikri azi umupira mwinshi kurusha wa Hannibal. Mejbri niwe wanjye ban cyane, oya nuko ari uri muri Premier League, umukinnyi mwiza cyane Elias Shikri, amazina igihe azwi rwose aba ayoboye ikipe yawe. Tunisia nta mahirwe igira kugira abakinnyi i Burayi, ariko iri mu bihugu bya mbere bya Afurika by'ikarifiya. wayitsinda muri Afurika irakwica kuva 98 ikindi cy'isi niyo ari ubwa mbere sinibuka. Tunisia mu majonjora iba imeze nk'Ubwongereza, ariko yagera mu cy'isi ivamo kare kibura rugikubita. Bafite n'umukinnyi bita Rani Kedira akina muri New Berlin mu Budage imyaka 32 n'umusaza, na Hannibal nyine Mejbri muri iyo Mediane. Imbere attaque rero bafite rutayizamu bita Anis Ben Slimane akinira Norwich ubu ngubu, hanyuma ndetse na mugenzi we Elias Sade wa Hannover 96. Ikipe ikina mu cyiciro cya kabiri mu Budage, sibyo ra? Hannover ruri mu cyambere, kina mu cya kabiri ubu ngubu Bundesliga 2. Mu